نوٹ کھوڑک تو سبحان اللہ کل ہیر ژٹن پانس تو اتھس مز تجن تو سبحان اللہ سوری گو نو ٹھیک ہی زن شاہ صاحب نے دپس تم کڑو پلو بہ کرے آپریشن سہ ٹھیک سبحان اللہ یہ ون کیسے آتا آج تم نے کہن کھوت قبر مز تو کس گو ٹھیک ان للہ و انا الیہ راجعون دوب مود پتہ نکیر تو منکر آئیس قبر اندر لکو حس من خود بیڑ پیٹھ لکھ ونن کیا تو بوزن کیا لوگ پتہ آئی تمس نکیر منکر سوال جواب کرنے تمو دوپس مر ربک ام دوبک اہنس ادب چھنا گوڑ کرسیو سلام دوب ون دوبوس مودمت ام دوبک ادب چھنا گوڑ کرسیو سلام اچھا نکیر منکر اس گو غلط السلام علیکم سو کس گو ام دوب بس حضرت پیرس اوسمت پلو چھل حضرت پیر سن دوب یمو گنڈ گول دوب گوڑائی بنزی بس حضرت پیر سن دوب تو اس سے حساب ہن کیا یہ تروی یلے ون میں مولوی صاحبن تو ام تہ کوتا سات پازر تھومت ست ام ونے بوزن ول تہ کت یمنی ون قرآن مجیدن کلا نام بلہم ازل چاروائی چاہات اعتبار یمن چھناخ دی یم چھ چاروائیو کھوت بدتر رازی ڈائی وج کر پرنس بلن پن سکول چھ بچی سج معصوم بچی رازی ڈائی وج غلط کال گئی سکولک معمار قومک معمار کت سوز پن بچہ تو کت ہچن میڈم یہ ون بچین اگر سکول یون چھو ابیا لگت ہی سن یہ زن ون پردہ کرزو نا مرد سن گیا کتھا مرد سن گیا کتھا کت معاشرس من بسان بیس ولی کاملس پرسو شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ شیخ العالمس نور الدین رحمت اللہ علیہ دپن کان ونی دچھن تو کھوڑ گئی نانا میانو مریدو سوئی ہو اوستی سوئی ہو آسے سوئی سوئی کرزی ہے زو سوئی ساری اندیش کاسے وازو پایس پیتو کنی جائی گھس چانن مسلن حال بغیر دردروار حضرت ام تہ ون توحیدی کن بی کیا ون اور یم سنس ناوس پہ ژے رستہ چھک نا کھیون یم سنس ناوس پہ ژے کباب چھک نا کھیون یم سنس ناوس پہ ژے کٹ چھک نا مارن ول بہ ون تم سنس تعلیم کیا ژے مونت رستو خاطر ژے مونت کبابو خاطر ژے مونت لیدر تحری خاطر ول بہ ون اس کم خاطر مون پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کھول غنیت الطالبین یہ پرسناس اگر مشکلات آئی مدد کس مانگو دبن لا معینو الا اللہ ولا دلیل رسول اللہ مدد منگزی نے کانسے بغیر حضرت اگر دین صدر کا دلیل ژھاڑی یہ ونجس تو بچو شافی مالکی حنبلی حنفی سہروردی دیوبند فلان چیز فستان چیز دلیل دیجیس از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا توحید اچھا نبر کیا دشمن خبر چھا اتنا توحیدی بیہن پرسس مریدن اگر غم ین اگر پریشانی ین تم ساتھ ہیکو ژے ناد دتھ یہ لوگ چھ نا ونان دوب مود پتہ نکیر تو منکر آئیس قبر اندر لکو حس من خود بیڑ پیٹھ لکھ ونان کیا تو بوزن کیا لوگ پتہ آئی تمس نکیر منکر سوال جواب کرنے تمو دوپس مر ربک ام دوبک اہنس ادب چھنا گوڑ کرسیو سلام دوب ون دوبوس مودمت ام دوبک ادب چھنا گوڑ کرسیو سلام اچھا نکیر منکر اس گو غلط السلام علیکم سو کس گو ام دوب بس حضرت پیرس اوسمت پلو چھل حضرت پیر سن دوب یمو گنڈ گول دوب گوڑائی بنزی بس حضرت پیر سن دوب تو اس سے حساب ہن کیا یہ تروی یلے ون میں مولوی صاحبن تو ام تہ کوتا سات پازر تھومت ست ام ونے بوزن ول تہ کت یمنی ون قرآن مجیدن کلا نام بلہم ازل چاروائی چاہات اعتبار یمن چھناخ دی یم چھ چاروائیو کھوت بدتر چاروائیس چھ بیسز ریلی کن گسن امس دور ایک کریخ دیون یہ واپس یون چھنا یون مگر انسان سے کیا گوئی
کم سے کم گئی سے کھڑا امس مولوی صبس ون سے چل چون وی پوز چلو یہ پیر سن دو امس دکھ امتحان اس ون تو وچت کس آو تک انس وچ کم قبر من یہ تہ ون نس پتہ جماعت کڑو سبحان اللہ نوٹ کھوڑک تو سبحان اللہ کلہیر ژٹن پانس تو اتھس من تجن تو سبحان اللہ سوری گو ٹھیک زن شاہ صاحب نے دپس تم کڑو پلو بہ کرے آپریشن سہ ٹھیک سبحان اللہ یہ ون کنس آز تام نے کہن کھوت قبر مز تو کس گو ٹھیک ان للہ و انا الیہ راجعون کت قومس واز پڑھن اگر گویم زبان سوزت اگر ونو حال کم چھ ونکن کائناتس اندر سانہ پیروار اندر بہت رات جمعہ اندر ونان مے زندگی اندر بوزمت نیچی مور موج مگر پیروار مز بوز یہ بوزنا نیچی مور مول یہ بوزنا آز تام زہن رازی ڈائی بج کر پرنسپلن پن سکول چھ بچی سج معصوم بچی رازی ڈائی بج غلط کال گئی سکولک معمار قومک معمار کت سوز پن بچہ تو کت ہچن مسلمان میڈم یہ ون بچین اگر سکول یون چھو ابیا لگت یہ سیون یہ زنی ونان پردہ کر جو نا مرد سن گیا کتھا مرد سن گیا کتھا کت معاشرس من سے بسن ہنسنے کی بات نہیں ہے اے چشم شکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو جر رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو از کر تم کوڑ سیدھا غلط کرنا اور تم بابا یہ دول دبن کائنات ونن میں ابیا کر نبر سکول میں بکڑ نہیں چھ میں خدا سن حکم چھ میں حکم محمد عربی سن صلی اللہ از گو تم سے غلط صبح گژھِ مے سۭتۍ آز مارا کہربل موج پگہ مارن یہ خانیار درا پہ سہ مول سہ پہ کرک دان سڑکہ پہ تراوی پڑھت لوگ نیرن لوکو میون یہ نیچو تھو تہن بند یہ دہو یش کال چن شلح کرن شراب چیت اوترس مسیامس اندر دپنک موج تہ مویس ہیہ گوس ام سندی بڑی باب تہ مود ہیہ گوس ام سندی سوشل میڈیا پڑھائی کت ہے گوس ام سند ام مون نکی 14 ورش 7 ورش 9 ورش بچی چھ شراب اندر مبتلا لکڑ جواب مسجد چھن کوئی نہ پریشان حال چھ سری مول تہ پریشان موج تہ پریشان ہمسائے تہ پریشان سوسائٹی پریشان کن جائے گئی اوڑ گھنٹہ گو ژیر واپس ینس اندر چھ پریشان گھنس اندر چھ پریشان بہ گوس اوتر ناگم جمعہس پلوام پہ مز تہ سڑک اخ کھسان بہ گوس تپر تک بتھ ز شاخ نیران اخ شاخ چھ بال پیٹ ونان بال پیٹھی وت بیاکھ چھ اندر نیران وت یور گئے سیزی وتی ہمو دو گا پن حض یوتے وات توڑ یون تمو نا یہ میں وتی گژھو سیزی وتی امی وتی اگر دہلی تہ ٲسِو اگر 10 رۄپیہِ چندس آسنو 10 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ تہ مارنو امی وتی یہ چھ رات کی جمعہٕچ کتھ یم تہ چھ بسان ییٚتہِ مگر رب العالمین بیان کرن دور گمتہ جوان پریشان لد جوان پریشان لد کوڑ پریشان لد مول اس باز امیر پریشان نہ دینس وقت نہ سنت مبارکن وقت دنیا پتہ لگمت ساری دینک چھن کنس پرواہ رب العالمین کرن بیان ول بسی وعدہ کرن بہ کرے دنیا تہ آباد بہ کرے آخرت تہ آباد رب العالمین بیان کرن از تہ جوانو کوڑیو ماجو ہمشیرو وت ڈلمیتو رسالت سے انکار کرن والیو ربوبیت سے انکار کرن والیو
گئی 70 وری 60 وری 20 وری 30 وری زائے کہاں پرواہ چھن ون چھک زندہ یہ واپس ونی گو نکے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم ما كانوا يعملون رب العالمین وعدے کرن مسلمان مردوں مسلمان خواتینوں جوانوں کوڑیوں بزرگوں سدی پن عمل دلیل از رسول اللہ پنس وتھنس پنس بہنس پنس کاربارس پنس ژورمس پنس پندہمس پنس وہروڑس پنس خاندرس پنہ غمی پنس تجارتس سدیا دلیل از رسول اللہ سوچ پوشاک چھم لگت یہ شریعت پوشاک سوچ خاندر میون چھا شریعت مطابق غمی میون چھا شریعت مطابق کار میون چھا شریعت مطابق اگر ژٕ یہ دِ گارنٹی رب کرن بیان بہ وچھی نہ ژٕ مرد چھکھا یا خاتون فلنحیینکم حیاتا طیبہ بہ کر چٲنۍ زندگی بناو بہ مزدار چانہِ زندگی اندر ان بہ امن وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دنیا یوت نہ آخرت کرے آباد دنیا تہ کرے آباد آخرت تہ کرے آباد شرط چھو سدی پنن پان پیش کرت فرما برداری خدا فرما برداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم